Assalamu alaikum hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün sentyabrın 17'si salı kuni. Bugundan basta bir Ukrayna askeri elak oldu. Kun başından ijalciler tinchliqni 3 kere bozdu. Novotroitsk ve Zalizny yanındaki noktalar granata atqıç ateşi astında kaldı. Bu haqda Ukrayna Mudofaa Nazirligining spikeri Maksim Prauta haber etti. Bunun ile Rus ijalcileri Kennedy Minsk anlaşmalarında yasak etilgen silahlarını kullangan. Şu cümleden Novotashkovka kasabasında mina topulları kullanıldı. Luhansk vilayetinin Toshkovka kasabası yanında minasızlaştırу başlandı. Tehlikeli şeylerden bölgeni Ukrayna sapörleri Dan zinadaşlarının beraberlikte temizley. Bu haqda kaçaklar meseleleri Dan şurasının matbuat hizmeti haber etti. Sapörlarga maxsus teşkizat berilgen, onun fiyatı tahminen $200.000. Texnika Amerika Birleşken Devletleri hükümetinin yardımının satın alındı. Minasızlaştırılgan son bu bölge çiftçilik için tehlikesiz olacak. Suv üzerinde helikopterinin idman uçuşları. Mi-8 ve kurtarıcı paraşüt desant takımının ekipaj azaları Kongo'da Birleşken Milletler Teşkilatı'nın misiyası Ukrayna müfreziyasının dengiştirilmesine hazırlık göre. Askerler suv üzerinde kurtarıv işler geçirdi. Bu ise qarğa bakkanda kıyıncadır. İdmanlar vaxtında helikopter ekipajı ve kurtarıcılar arasında kelişilip yapılgan işini gösterdiler. Birinin öz vazifesi var edi ve buna operasiya muvaffaqiyeti bağlıydı. Здесь наиважливіший этап бойового злагодження. Денештиров üçün 18-ci ayrı arbi müfrezinin en mühim hazırlık etapı geçmekte. Bu ekipajının taktik hazırlığı, türlü brigadasının uçuşlar gerçekleştire, 4000 metre yükseklikte ve suv kurtarıcı hazırlık uçuşlar. Kırımlı kureşçi Olimpiyada oyunlarına gidecek. Lenur Temirov Kazakistan'da geçken dünya çempiyonunda kureşip Olimpiyada oyunlarına iştirak etmek için lisenziya kazandı. İlk kureşte Lenur Cezayir'den rakibini yendi. Ondan son 8-3 hesabının Amerika Birleşken Devletleri'nden sportçunu yendi. Rusiyalı sportçuga yutkuzganı için finalga çıkamadı. Neticede Olimpiya oyunlarında Ukrayna'nı bir Kırım-Tatar'da takdim edecek. Lenur Temirov bu yarışlarda tecrübeli. 2012 senesi Londra'da geçken Olimpiya oyunlarında iştirak etti. İsrail'de tarihte ilk sefer tekrar parlament saylavları geçirildi. Onun neticelerine göre 20. çağrı Knesset erkeni belgelenecek. Bunun ile koalisiya teşkil etilmek ve baş nazir tayin etilmek gerek. İsrail'de tekrar parlament saylavları Aprel'in 9'unda olup geçken. Saylavlardan son baş nazir Benjamin Netanyahu koalisiya teşkil etilmesi hakkında anlaşıp olamağını için geçirli. Bunu yapmak için 42 gün var edi. Al-hazırda parlamentten yer almak için birçok fırka kureşi. Sonki içtimai soravlarının malumatına göre galibege iddiası olğanlar arasında Likud, Netanyahu fırkası ve İsrail ordusu baş ştabının rehberi Benny Gantz başında Kohal Lavan fırkaları bloku. Afganistan'ın paytaxtı Parvanda yüz bergen patlav neticesinde 24 kişi elak oldu da 30 yaralandı. Patlav bölgesinden çok uzakta olmayan yerde memleket prezidenti Ashraf Ghani'nin saylav aldı mitingi geçmekteydi. Yerli haber vasıtalarının malumatına göre bomba polis maşinasına bekitilgen hiçbir teröristik teşkilat ucum için mesuliyetini özüne almadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi turla boyu takip etilivler için tezminatlar ödemege Rusya'nı mecbur etti. O Moldova'nın Rusya'ya karşı davasını bakka Kreml 2013-2014 seneleri Roman tilli mekteplerine baskının kabatlanıla. Dava açkanlar 5 talebe, 3 ana-baba ve 10 mektep hadimi. Mahkeme Rusya tahsil serbestlik haklarını bozdu dep karar aldı. Bunun ile Moldova bu haklarını bozmadı dep karar aldı. Çünkü o zaman turla boyu bölgesi Rusya idaresi aslındaydı. Moskva 216.000 euro tazminat ödemek gerek. Mariupol'de balalarının taslakları esasında demirden dökülgen heykeller yaratıldı. 6 şehirden ustalar onlar üzerinde birkaç gün devamında çalıştı. Leyha adı Hayal Meydanı oldu. Bu belli demirciler ve genç ressamlarının beraberlikte yapılgan icadı. Tafsilatlıca muhbirimizin levhasında. Мында Мариупольның kenardaki kocaman demirhanede babalarının hayalları dögülden heykelçiklerge çevrili.
Орсу ве чекун арасында мужизави бір өрнеклер пейда ола. Бу эйкенлерінің парчалары. Эпосы олып онда не. Олардың üzerinde де тамам bu kadar ekелчі де чауыша. Енді бір қач афта девамында балаларының ресімлері esasında деміржелер дөгілген надир есерлеріні ярата. Ідея завжди йде попереду. Гайе эр заман огге. Соңра сен оны мукемелештіресің. Эйкеллерін яратылмасы үшін буюк тәжірибе бар. Демиржи Андрей Ходор Черневти вилятынден Мариупольдеки демиржиханиде Омединден лирачылғы алетны япа. Оны Сартана қасабасындан генш ресам Ксения Рашкова тесверледі. Қыздың айтқанына көре, тамам бұчалғы алетны гонюл уйғынлянғыны темсилеті. Я очень рада. Мені ғайем умырге керчеклештірілгені үшін пек қуванам, нетижеден пек мемнуным. Ресімде нені тесерлемеге чоқ тұшындым ве лира чалға алетны сайладым. Какая-то философская основа. Мында бір философия есасы олғанына бегендім. Мында эм арфа, эм қадими юнан алеті, сартан юнан қасабасы. Ершей озара бағлы, эм қорujу мелек, эм бұқанатлар, олар бізні бұ қиын вақытта құрчылайлар. Лирадан ғайры устулар йылдызларнен айны, имкетлі қарарны, зариф атны ве маска киеген мышықны япажақлар. Бұтын бұ балаларының ресімлеріне доғды, ве тезден шерінің ачық мейданларында пейда олажақлар. Мне сначала не верилось. Мен башындан инанмадым ве аляда инанып оламайым, чүнки менімже анда да чоқ дегер лайық ішлер ресімлер еді. Лиха иштиракчилерінің эпосы жидди сайлалардан кешті. Ярықша генч ресамлар юзден зияде иш таққым етті. Ен яқшыларының санатышынаслар, музей мудерлері белі ресамлар ве серджілер сейлады. Серджілердің фикрі қалебе қазанған ишлерінің сайлаларына esas oldu. Все зрители, которые приходили на выставку. Сергіге келген эпосы серджілер ренклі стикерлері епіштіра еді. Бұл лайк кібі еді. Бойлы етіп бегенген ресімні қайдет еділер. 50-60 стикер топлаған ресімлер олды. Бұл ішлер ғалиплер арасына кірді. Хаял мейданы лейхасы Украина медени меркез гранды esasında керчеклештіре Мариуполь мангур сарттындан истидатлы демержилер ве генч ресамларының бері-бірлікте япылған ишлері азақ денізінің ялысында тақдим етілді. Biraz sonra елеклерінің бір парчасы Мариупольның паркларына қойылacak. Дегер есе иш мүфлері яшаған қомшы көйлерге еланacak. Қырым-татар медениеті Украина медениетінің айрылмаз бір парчасыдыр. Бойле фікірге Қырым-татар медениеті аққында ачық субет адлы тедбірде келділер. Киевде Қырым евінде 100-ге яқын инсан топланды. Спикерлер арасында медениет эрбаплары Чалғыжы Джемил Кариков, режиссер Нариман Алиев кібі адамлар еді. Қырым хабер агентлігі медениет аққында подкастларыны тақдим етті. Ендіден сон украинлер Қырым-татар медениеті аққында о смартфонларында интерактив шекілінде білмеге имканлары олacak. Хочемо говорити про кримськотарську культуру без купюр. Қырым-татар медениеті аққында купюрасы слав әтмеге істейміз. Мұнда көчіп келген қырып инсанларының бірлештірмек үшін медиетінің бүгіндегі алы не олғаны не етішмей, не япмақ керекі бішейлер аққында лав әтмеге істейміз. Біз үшін ән esas меселе бүгінде медениетіміз ялыңыз қырым-татарлар үшін дегіл, ама дүнияда белі олсын деп не япмалымыздыр. Кримсько-татарська культура, вона невід'ємна від української культури. Қырым-татар медениеті о Украина медиетінің айрылмаз бір парчасыдыр. Медиетінің инкишафы аққында, айтқанда, әм Украина, әм Қырым-татар медениеті аққында айтмалымыз. Оларны бір-бірден айырмақ керекмей. Бұдықыға бұл сонке хаберлер еді да тafsiatlı мәлуматне сіз UATV сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.